Maya pa sisilin po kaya katamungan, at syuta na po king biyernis ning kapulong Domingo ning karaniwan a panahon. Pag masusyantaya naman po ing kasya maaldo ning nobena, anting parangal kan San Antonio de Padua. Kambeda po din kapatadtamo king San Antonio de Padua Chapel, Margot Community, abe-abe tapong manalangin kaniting Santa Misa, at iabe tala naman po ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng San Antonio de Padua Chapel Margot Community, Jesus and Lucina Nogoy, king karelang 52 wedding anniversary, Montes Crisostomo and family, Company Printing and Computer Service, king karelang 17 years of anniversary, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan ng Juan Sebastian Papas, Emmanuel Joy Sikat, Oselito Samia, Ledesma Datu, Bea Cruz, Nikesha Anjiki Pascual, king kayong 13th birthday, Joey Punsalan, June Capis, para king personal na kayadwanan ng Agosto Isguera and family, Emelita Montemayor, Engineer Jeffrey and Sharon Galang, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan ng Agosto Isguera, Marlene Binuya, Estrella Navarro, Marco Ian Patsyag, Renato Atienza, Maria Aileen Nakpil, Temi Bande, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva, ating anggang kakaluguran na kamag-anak ama sakit. Para king alang anggang kapainawan ding kapatadtamong miyango na biye, Lita and Antonio Ponyo, Juan Ocampo, Remeo Guevara, Benvenido Montemayor Sr., Angelina Bautista, Roman Siron, Rosita Sionco Masa, Sister Rebecca Maglalang OSB, Teresita de Jesus Danding, Aurora Texon, Reynante Sibug, Paul Christian Dungka, Beth Menjola Burns, Maria Elena Coloma Estrella, Adoracion Lerit, Arturo Bitug, Thomas Torres, Maria Teresa Morales, Ruben Lacson Jr., at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. Balayana palatuki, balayana mituguran, balayana inawus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya na pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. King Legioning Igpa, Paninganak, Panimbanal Espiritu, Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimurin. maya pa sisilim po. Maya pasisilip po among. Ganakan tamo po yung pangako tamo King Diyos, esata na lalabagan. Yung pangako daring miyasawa, tamo sana sisiran. Iting mami kapanatagan kimbiya tamo. Iting mi katahimigan kimbiya tamo. Dapat mangyeya ingyato. Tamo daramdaman ing pangayatsyon ng Diyos o yung sasabihan daring kaparang tao. Uling ita mo mismo, alatang katahimikan, king pilubluban, ing kasalanan, ing marawak, magdalang takal akangye, king kaya katamong biye, king katahimikan, panamdaman tamo, ing grasya, ning pakalulo, ning Diyos. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo,
At kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana kimbie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang panalangin, din kaya katang intensyon king misang iti. Karing dadalan kaligaligan king bie, lalo na itang masakit, itang masalimuhot at mangye, itang magulo, ampong alang kapayapan, mananasanang ing misang iti, ibiyan na ring grasa, andyawan at tamo. Oig paming mayupaya, ing sablang mayap ibat keka, ika, ing sana, ike sanang tutuki kingagyag ning banal espiritu, parati ming ato para ning kaya kaming katungkulan, uling balumi ing dibino mong kapagnasan, adalami sana ing kaya kang kaburian, king kayang kaganapan. Iti aduan mi kapamlatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibi at magadi kang bemon ning banal espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro na ning mumunang ari. Mira siya'y Elias, kimbundok ning Herb, ing sagradong bundok, karin at in kuweba. Linubya ka rin, ban matudtud. Kabudabud, miksalita yung ginu, nga na. Elias, o ba't atyo ka keti? Lumual ka ken, at talakad kintaluktok ning bundok. Kay bat na nita, linabas siya yung ginu at tinyop ing maragul at masika na hangin. At inaspak na laring bundok at pigla-silasi ring bato kingarapan ning ginu. Dapot, ing ginu alayo kingangin. Kalabas na ning angin, minayon. Dapot, ing ginu alayo kingayon. Kalabas na ni ngayon, api. Dapot, ingginu alayo king api. Kay bat ning api, ating malating siwala. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpane ing lupa na king balabal, at linwalya at menaya king harapan ning kuweba. Nga na ning siwala kaya, Elias, nanano ka keni? Peki bat na, mangat mo kong katapatan keka o ginong Diyos, amayupaya. Era tiparan ding memale ni Israel, ing kasunduan agewa mo karela. Lesak dala ring altar mo, at pemate ring propeta mo, king kapamilatan da ring espada. Ako na may mitagan, at paninto nanda ko pa, banpaten. Nga na ning ginukang Elias, sulong, ibalik ka, king ilang ning Damasco. Kay bat, lungob ka king syudad, at lanyan meng laro i-Hazel bilang ari ning Syria. At Heru, anak ng Nimsi, bilang ari na ning Israel. Lanyan miya naman laro i-Eliseo, anak ng Safat ning Abel Mehola, bilang propetang kekang maging kayalili. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat. Ing pakibat, lupa mo eme papampan ka na ako o Ginoo. Lupa mo eme papampan ka na ako, o Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman mo, ing yaklis ko keka. Malunos ka at pakibatan mo ko. Nga mong sinabi, mekeni panintunan mo ko. Lupa mo eme papanpan ka na ako, o Ginoo. Nga kung mekibat, burira kang akit Ginoo.
Lupa mo eme sa papampan ka na ako, king kamwa eme sa palakwan, ingke kang alipan, ika ingka akong kasaupan, at emo ko sa lalakwan o paimburisan. Lupa mo eme sa papanpan kanako, o Ginoo. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keti labwad na ring tao. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lub mo, at katatakot, wa manatili ka king Ginoo. Lupa mo eme sa papanpan kanako, o Ginoo. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Ginoo kakong ituro mo lasa, ring kaya kang dalan, ituro mo ko at tarian, king kaya kang katutuan. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus, nga nang sinabi ka rin kaya ng alagad, dimdam yu king kanitang minuna mituro mo naman, eka makipangalugod. Dapat ngeni ako sasabihan ko keka, ninumang lumawe ating pangaimbugan, king meto nga babae, king puso na mikasala na yung pamikalugod, king babaeng ngita. Uli ning kekang mata, yang maging sangkan, ning kekang pamikasala. Dukitan met yugse, uling mayap pa, palak, ing kabatingan kang metong mga dake ning kekang katawan, kesa king mabawas siya yung katawan mong, alayang bawas yung katawan mong miyugse king impyerno. Nung yung kekang gamat, yang sangkan ning kekang pamikasala, pututan me at yugse, mayapang palak, ing kabatingan kang metong adake ning kekang katawan, kesa king alang bawas kang miyugse king impyerno, ing kekang katawan. Kanitang minuna mituro mo naman, ing ninumang midiborsyo king kayang asawa, sukat na yung dinan kasulatan bilang katibayan king karelang pamikawani. Dapat nga niya ako sasabihan ko kaya kayo, nung yung lalaki kawanyaning asawa na, at naman makipangalugod, ating babae may kiasawa ya king aliwa, may kasalaya naman ng lalaki. Uling ya ing mitulak king kayang asawa king pamikalugod, pamakipangalugod. At ninumang makiasawa king babaeng kewan niya ning asawa na makipangalugod ya naman. Kapatad, ing maya pabalita ning kekang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ning igpam paning anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. settle down. Kayang Tagalog, maglagay ka sa tahimik. When I was still assigned in a school, I usually listen to counseling for students in many different ways. Yung isang bata sa eskwelahan, sabi niya, Father, pag nagsisimba po kami at pag nagdarasal, hindi po ako makapagdasal. Hindi po ako talaga makasimba. Kahit nasa simbahan na ako, parang yung isip ko lumilipad. Hindi ako makapakanig o makapagdasal talaga.
Another student naman, a girl, a high school young girl, sabi niya, yung isa naman kakwento ko, ako naman, Father, meron akong insomnia. Hindi ako nakakatulog. It takes time talagang hindi ako makakatulog. Hindi ako nakakatulog. Sabi ko, bago ka matulog, ang ginagawa mo? Nanonood po ako ng TV, ng balita, no? Mga news. Yan. Tapos nan po, hindi na ako makatulog. I remember when I was a young boy with my brothers, alam niyo naman po, pag puro lalaki kayo, tapos walang nanay, naglalaro kami ng hindi dapat gamiting laruan. Halimbawa, sa aming shower room noon, meron kaming extra water, no? Parati kaming may naka-reservang tubig. Kung sakaling mawala ng tubig, meron kaming reservang tubig. Pero pag walang nanay ko, napunta sa palengke, dinalaro ho namin yung tubig. Papasok namin ng ating kamay, ikot po namin ng ikot yan. Yung tubig. Yung tubig na malaking balde, yan. Ikot, yan. Laruan. Tapos meron kaming bangkang papel. Mga bangkang papel. Malilit na bangkang papel. Walang baterya, walang wifi, wala pa nung wala pang mechanical toys, no? Simpleng bangkang papel. Ilalagay po namin dun sa tubig na umiikot. Tapos lalagay namin yung bangka. Umiikot yung bangka na papel. Up to a certain time, it will settle down. Pag hindi mo nalagay yung kamay mo, hinayaan mo, magiging tahimik ang tubig. It will calm down, and will stay. I think ganun yung problema ng dalawang bata. Hindi siguro makapagdasal yung isa, baka kamukha nung tubig, ang kanyang isip, it is still not settled down. Ganyan din siguro yung batang babaeng hindi makatulog, o marami sa atin na hindi makatulog paggabi. Kasi lalo na ngayon, bago tayo matulog, nanonood tayo ng television, mga balita ng riot, rally, mga issue ng mga problema ng ibang bansa, problema ng ating bansa, ang mga may sakit, ang mga issue ng COVID-19, at mga kuminsan nakakalungkot na kwento. And of course, ang isip po natin, ang puso ho natin, at ang ating kaluluwa, parang tubig. Like water, our mind, our heart, our soul needs time to settle down. For it to be able to pray, for it to be able to rest, for it to be able to sleep. Magulo po at maingay ang buhay ngayon. The world is very noisy. Even not only noisy around us, minsan may tricycle na malakas, motor na malakas, lalo na dito sa ating baryo. It is also a noisy mind, magulong kaisipan, noisy news, noisy views, mangye, magulo, masalimot. Because of that, you cannot hear. Because of that, you cannot really listen. Ang hirap makinig pag maingay, lalo na makinig sa mga bagay na importante. Well, let me give you an example. Tignan ho natin yung napakagandang first reading from the first book of Kings 19:9-16. Alam niyo po, isa ito sa mga favorite kong passage sa Old Testament, especially pag meron kaming retreat at recollection. This is a good introduction for a retreat. When Elijah was seeking God in the forest, inahanap ni Elijah ang Panginoon sa kabundukan. Una, nagkaroon ng malakas na hangin. The wind was so strong, it was crushing rocks. But the Lord was not in the great wind. Wala man ang Diyos sa mahingay na hangin. Then earthquake came, shaking the foundations of the mountains. But the Lord was not in the earthquake. And then forest fire, consuming everything along its way. But the Lord was not in that great forest fire. Dumating ang malakas na hangin. Dumating ang
malaking lindol at ang malaking sunog, wala man ng Diyos sa mga kababagan, mga nangyaring itong napakaingay. And yet, sabi dito, there was a tiny whispering sound. Malating siwala. And then Elijah hid his face from with the cloak and went before the cave and said, and he heard the voice, Elijah, why are you here? Question, paano nakilala at nakita ni Elijah ang Panginoon? Sa maingay na hangin, sa malakas na bagyo, o sa a very strong shaking earthquake or fire? Wala man po. It was not in these big great events. It was simply in a tiny whispering sound. Malating siwala. You can never listen to a tiny whispering sound if there is no quiet or stillness and calmness in your heart. Hindi po ninyong marinig yung katahimikan na maliit na salita ng Diyos o boses ng Diyos. Because take note, the Lord is not shouting. Ang Diyos hindi po sumisigaw yan. Hindi po mahihingay yan. Wala pong wang, 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 wang. Wala pong ganun yung Diyos. Wala po siyang fireworks. Like Jesus born in a quiet evening in a manger in Bethlehem. Jesus just went through this earth without even creating so much noise. No fanfare. Ganyan po ang Diyos. Do you want to experience God in your life? Settle down. When your mind is too distracted, pag maingay na rin sa kalooban, sa kaisipan, pati yung ating kaluluwa, we feel we're losing our soulfulness. You want to experience the Lord? Lalo na ngayon, di ba tayo makapunta sa simbahan? Just settle down. Like the water, remember the water that we steer? If you just allow it to settle down, the voice of the Lord in His quiet situation, we will hear His voice. The Lord is with us. Ikalawa po, sa Ebanghelyo. Di ba pag nag-asawa yung Pilipino, ang sinasabi sa mga hindi niya masasabihin nila nung unang mga Tagalog, hindi tatay, mag-asawa na po ako. O kaya, nag-asawa na yung anak ko. Sinasabi nila, naglagay na siya sa tahimik. Di ba? Naglagay na sa tahimik. How can that be? No? Pag may pamilya ka na, may asawa ka na, parang ating mga pamilya noon at yung ating mga ninuno, they understand marriage or relationship, a wedding, and family ay paglalagay sa tahimik. Like the first reading, to hear the voice of God, to experience the presence of the Lord, not in the earthquake or the fire or the wind, but in the quietness of our homes, sa katahimikan ng ating mga bahay. Therefore, if there is sin at home, at mayroong pag-aaway, like here, the case of adultery, na pinag-uusapan dito sa Ebanghelyo, pag nag-aaway ng mag-asawa because of these concerns of fidelity, then I would like to repeat the gospel again. But this time, I would rephrase the first reading to the gospel. Even with the strong voice of shouting, the Lord is not in the loud voice. Even when your anger shakes the foundation of your house, galit ka, na parang pati yung bahay nyo, nagigiba na sa galit mo like an earthquake. But the Lord is not in the in the shaking anger like an earthquake. Or the hot temper of a husband or a wife like fire. The Lord is not in the fiery temper or the heated arguments. Wala man po dyan. Pag malakas ang boses mong sumisigaw, o mainit ang ulo mo, parang nasusunog ka na,
o parang nayayanig na ang pundasyon ng pamilya, the Lord is not in this situation. Nasa katahimikan. If you are only willing to settle down, manahimik muna kayo. Isn't it an irony? Pag sumisigaw na kayo, lalo pa ninyong hindi naintindihan yung bawat isa. The more you shout, the more you do not listen. Because there's a difference between hearing and listening. Ang naririnig at ang nakikinig. O yung makiramdam, ang point daramdaman. They are not the same. To hear is given. Like habang nagmimisa po ako, minsan mayroong mga sasakyan na dumadaan. I hear them, but I chose not to listen to them. Pwede kitang naririnig, pero hindi kita pakikinggan dahil ayaw kong makinig sa sinasabi mo. It takes that decision like Elijah to settle down and recognize the Lord in our home, in our relationship, between a husband and a wife, among friends, in our parish, and even in our country. Ngayon po, Independence Day natin, June 12. Many are shouting in the streets. We are fearing this anti-terrorist bill that is about to be signed. But we pray that in the deepest heart of our leaders, and those who plan to write this law, I pray that they would be that reality, that it is not by force, it is not by fire, it is not by an earthquake that we can really find peace, quietness, and calmness in our nation. It is not by fire, earthquake, or wind. It is really by allowing the grace to unfold before us by our respect and our capacity to listen to one another. Ang mahirap po kasi pag hindi na kayo pareho yung pagtingin, lalo na sa politika, sa gobyerno, you may be a critic, you may be an activist, but it does not mean you are a terrorist na gusto mo palitan ng gobyerno o you want to wage violence. No. Malaki po pagkakaiba yon. And we pray that there would be this experience of peace even in our homes. Alam niyo na po yung kwentong mag-asawa, yung bagong kasal sila, tapos sabi, oy, naglagay na sila sa tahimik. Kasi in the first year nilang pagkakasal, the man listens and the woman listens. Nakikinig sila sa bawat isa. Pero second year, nag-away na sila. Tumaas na yung boses ng babae. The woman shouts and the man listens. After 3 years, lumaban na rin yung lalaki. This time, the man shouts and the woman listens. Medyo nabigla. Nung 4th year, ba? Lumaban na rin yung babae. Sabayan na. Wala nang nakikinig. The man shouts and the woman shouts and the neighbors listen. No? Nakikinig na yung kapitbahay. Sorry po. Pero totoo naman yan, di ba? When there is no peace and quiet in home, it's so difficult to recognize the Lord, like in the first reading. Halimbawa, meron daw isang tao, nag-fill up ng kanyang biodata. Merong lalagay doon, status, single, married, o celibate, widow, or divorced. Tapos tumitingin-tingin daw siya. Linagay na doon sa black. Complicated. When we live a complicated life, I think there is no quiet. There is no peace. There is no pure, peaceful life. I pray that we settle down. Remember, sin has no final word. It is only God and His will has the final word in our relationship. Pwede ko po kayong bigyan ng assignment. Ito po yung assignment natin. Is there a part in your life that is not yet settled down? Na pag inisip mo, hindi ka nakakatulog? O kung minsan it distracts you from peace?
It may be the past, it may be an experience, it may be a person, it may be a relationship. Sabi nga sa ating ebanghelyo, listen to the quiet, whispering sound. The voice of the Lord is there. Gusto ko lang pong magtapos doon sa isang karanasan ko sa isang pamilya. Kaibigan ko po lahat yung pamilya, magmula doon sa mga magulang, sa mga anak nila, naging kaibigan ko. Kaya itong pamilyang to po, malaking bahay nila. Hindi lang dalawa yung sasakyan nila. Ang laki ng garahe nila. Ang laki ng business nila. Very busy business. Very big. Everybody would have their own income. But whenever I talk to anybody, they would always say, parang may kulang, Father. Malaki yung bahay. Wala namang may sakit sa kanila. Malaki yung bahay, malaki yung negosyo. Walang may sakit, everybody's around, it's okay. But there's something lacking, Father. It's never been quiet. Or we never felt settled down. There's something that hindi kami talaga nararanasan na may katahimikan sa bahay. Maybe there's something that unsettles them. Or maybe there is the noise inside na hindi man natin naririnig pero nasa kalooban nila. They do not have that. They still have the wind, the earthquake, and the fire in their life. And there was no tiny whispering sound. And then, biniro ko yung isa. Baka naman kaya may kulang pa. Total, kaibigan ko kayo, huwag kang magalit. Baka naman wala pang Diyos sa buhay ninyo. Huwag po kayong magalit na. Baka naman wala pa ang Diyos sa buhay natin. Because God represents the tiny whispering sound. It takes a lot of silence. It takes a lot of settling down for us to recognize and to hear that presence of the Lord. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Mit mong kapanaligan, irap talang yan iking Ginoo, ing katang panalangin, at balang intensyon nga tapong makibat, pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para king mabilog a balayan ning Diyos, apalaganap dosana at asane, king bering aral ning Ginoo, king matampa at marangal at pamisan metong, at pamibibyening pamilya, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para ka ring magsadyang makyasawa, manano na sanang pakibalwandang miyamas-amas, impakibata na karelang tatanggapan, at iyakma ing arapandang be, king kaburyaning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para ka ring pamilyang Kristiyano, manatili ta sanang tapat king metong at metong, midamayan, king kanawan at kasakitan, at mibibigay king pamisan metong at pamikalugod, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para kaya katangan ng makatipon keti, king pagmasusya na iti, manano na sanang itaguyod tamo at ipairal ing makakristyanong parasan, at kaugalyan ning pamibebe, at ingatan ning dangalan, ning miyasawa laban karing maling kaisipan, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Ngeni po, adon tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para karing intensyon at panalangin, kapasalamatan din kapatid tamong king komunidad ning San Antonio de Padua, Margot, king karelang kasyam, novena, aldoning novena. Para king kapasalamatan daring pamilyadang Jesus at Lucina Nogoy for their 52nd wedding anniversary. Montes and Crisostomo family, Comne Printing and Computer Services for the anniversary of their livelihood as a family. Para king kapasalamatan ng Kebaytanang Juan Sebastian Papas, Bea Cruz,
Emmanuel Joy Sikat, Nicasia Angelic Pascual, Joselito Samia, Joey Punsalan at June Capis. Para king kayadwana ng Augusto Esguera and family, Emelita Montemayor. Para king kapaldanan da rin kapatatang masakit, Augusto Esguera, Maria Elaine Nakpil, Maria Eileen Nakpil, Estrelita Navarro, Marlene Villeona, Grace Manabat, Ernesto Silva. Para king halangangang kapainawan, ding kaluguran tamiyang nabiyem, Lita Antonio Ponyo, Juan Ocampo, Remeo Givera, Bienvenido Montemayor Sr., Beth Mendiola Barnes, Aurora Texon, Reynante Sibug, Paul Christian Dungka, Angelina Bautista, Roman Siron, Adoracion Lerit, Tomas Torres, Maria Teresa Morales, Rosita Masa, Sister Rebecca Maglalang, at Teresita de Jesus Danting. Ginu, sopan mo kaming mibili king katahimikan, banming damdaman, ing kaya kang siwala, ing kapayapan ka rin kaya kaming pinubluban, kaisipan, kaladwa at pamilya. Mananasanang tutupin, Ginu, ing kaya kaming kasalpantayanan, pagdalada kaming katahimikan, at kapayapan king kaya kaming biye. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen iarap mo, tinapeat alang, karelang yayapang, bunga ni padan, isip at lugod, gawan mong matapang, ayin ning anak mo. Ulim balumi, tutunang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ginuy ting daon karenggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Igpaming miglalang, mit mong pakalulu, balikdan mo kami, kaya kaming talasuyo. Tanggapan mo sana retingayin ayampang mikeka, at pasulungan mo kami, king kaya kang lugod. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayor ang puso yu. Makayat nano, king Ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos hingalangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Iya, ing kaya kang amano, king kapamilatana, lelangan me ing yato. Iya, ing talapangabos sa tinubod mo, ban ikabos na kami. Iya sana at kapamilatan ng banal ay Espiritu, mi katawan yang tao at mi bait yung Birhen Maria. Ti parana yung banal na kaburian, ban italakad na yung metong a banal na balayan para keka. Inagpano ring gamat na, king krus ban sintangan ng kamatayan at ibulalag impamanyubling miye. Ulinita, kambeding sa Blancoro ring angel karin banwa,
Daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnoy banwa, tilabuan, king kekang, ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanying daratang, kilagyoning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloik pa, ikang panibatan sa blang kabanalan o linita pagparalampo mi. Pabanalan mo sana nating ayon king Espiritu mo ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni Ginoming Kristo. Baya mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa keka. Piraso na at binyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting kanaong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayin pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang ti panami bubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. E Cristo metea, e Cristo meplea, e Cristo mapea, at natangya. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon mi kaya ka, tinabi ng biye, kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikami nga sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugut, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang malugod a susuyo, magobra, malugod a sasawp king kay kaming kasalpantayanan, at king kay kaming parokya, Keti king Banala Cruz. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan mit, panalangin, lalong-lalo na karing pamilyang daralan kapag subukan, king garakala kagutgutan, king karelang daralanan, denan mong katahimikan Gino, at paramdaman mo, panamdam mo karela, ing kaya kang pangayatsyo, kimbusalda. Ganakan mula na ba ng kapatad ming pepaynaon at manenayang subling miye, ading sablang miyang wabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya be ng Maria, Birhen indo ni Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, San Antonio de Padua, at inupat king malmong kaburian kikakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king palalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Kami acuban mo, isang banyay lagyo mo,
Ikapos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati ay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king O alang-angga. ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan, babi ako kaya kayo. Emo sa babaligdan, ni aming kasalanan, nonelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pamiyugan na pong agpagkingaburian mo, ikang mabibiyan, magari, manggaman king alangangga. Amen. Another term for peace is shalom, di ba? It is a Hebrew term of peace, tranquility, quiet, in the midst of adversities. No? Katahimikan, kapayapaan, sa gitna ng kagutgutan. It does not mean na peace because there is no problem or peace dahil walang masayap naman ang buhay. Hebrew term for peace is shalom. Quiet, peace and tranquility in the midst of adversities. May you have this kind of peace. In spite of fire, the earthquake, the wind, we'll always hear the tiny whispering of the Lord because of the quietness, the settled life that we have inside. In kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayo man, At keka, antimurin. ipasyag tayong metong, malang metong, in kapayapaan ng Diyos. Shalom po kayo. Shalom. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalakoking kasalanan ng iyato, nuwan la ring mayaos king apunan ng kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas ming amano mo, kumayap na ako. Dapot ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kakabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapot, impauli ng yening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyaka mo man king espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Salamat Ginoo, salamat. Salamat kay lugod mo at lingap. Salamat kay pagkamal mo't pamaglingap. Salamat po, salamat po. Para kimbe api kalob mo kaya kami. Pamangan mi aldo babie mungan. Tuknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat kay lugod mo at lingap. Salamat king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Siklod tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangailangan mi,
ban ipaglualo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panigaralan penibatan iting virus. Gawang masampat a paralan, ban naiwasan pamikalat na niti, ampon makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo la ring kaisipan, ampong gamat do, ring mitatagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman, karin sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang minulasan lo, bang manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makabe masampat asawp karing pamangailangan do. Itiya nga doon mi, king kapamilatana, ning ginuming Heso Kristong anak mo, ame bibe ampong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal a Espiritu, Diyos manggaman, king alananga. Amen. Noon na Maria, kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo po. O ikpaming malugod, ing sakramentong kaya kaming tinggap, linisa na kaya sana karing marok a kayungyungan. Ibiyene sana kaya kaming tetagan tupad king kaya kang kaburian. Dapat king matulid at makatuliran. Itinga na doon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pasalamat ko po at inta ng bayong fixed camera king kaya katamong misa ngeni para continuously kaya katamong online masses it will be sustained. Dati po gagamit kami cellphone tsaka kami mo po papakat kening barap keni. Kaya lagaga na rin cellphone. We just borrow cellphones. This time we have a camera for online. And I would like to thank Jonas Manara of our friend from BCBP. He came this morning with his crew. Alos pati nga po nila po kaya installing this camera and also the new system. Pasalamat ko naman kay katamong volunteers keti Marco Mercado, Lance Rason, po pa po Marie Maniti, kaya katang magaling na technician, IT, then volunteers po na. At dakal po salamat kay kayo. Palakpakan tami, tapos sisimba keti, salamat po kay kayo. And this is our new way of reaching out for our evangelization. Please bear with us, nung ating ko pong feedback. We grow with your feedback. We can do it better because you give us a suggestion. Nung nano po yung daramdaman yung masalese o yung yung pangakit sa masan, please help us. We want to serve you better. And pangadiyo po, kaya katamong kasalpantayanan lalong sikan at magambol kaya katamong pamanalangin at pamagmiso. Pasibay po, salamat po. Jonas, salamat arenggang volunteers. Inginu manatili kaya kayungan. At kaya ka At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, igpa, inganak, ating banal espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne. Panamdaman tayo inginu, potang magbilita mo, king tahimik. Salamat King Diyos. Kuburan, balayan ay inaus mo, balayan